tunawahimiza na kuwahamasisha ya kwamba kama wewe uko na spirit mbaya ambayo inafikiria every time mahali uko lazima unafikiria wengine vibaya, hiyo roho tunataka kuikemea itoke kwako, kwa sababu Mungu ndiye alipatiana uhai na yeye peke yake ndiye anatakikana kutoa uhai, ama sivyo? Twalikunyorolibaga twabanta bakorokwa abatureti bataka batwaye emigano erese ebinyoro omorakumisana amaene abantu baitu batandegete. Watu wamedhulumiwa sana, lakini tunataka kuwatuma sasa, vile mmekuja kutoka kila kijiji, mkiona kuna mtu ambaye anapenda kudhulumu wengine, na hasa wale wengine ambao wanapenda kunajisi, na ile kupata spirit, ile spirit mbaya ya kunajisi, wewe utakikani kuishi na watu. Mwaone, mwaongeleshe, wakikataa toeni leta. Akina usiezi wako hapa. Hiyo ndio kazi ambayo tunataka ifanyike katika vijiji yetu.